Sô thấu hả? Sô thấu sách. Đó. Sô thấu. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau nganterin Bobo buat potong rambut karena hari Sabtu nanti ada acara pesta ulang tahunnya nenek teman-teman ya, biar tampil cantik. Wah, sayang sekali ya, ternyata salonnya tutup teman-teman. Nggak tahu sih kenapa, ini padahal masih jam 2 loh. Udah tutup aja. Biasanya kalau siang itu emang tutup sih, tutup sebentar buat istirahat makan siang. Tapi ini udah jam segini masih tutup. Karena tadi nggak jadi potong rambutnya, jadi aku jalan-jalan aja sama nenek. Dan tadi ketemu ada yang jual anggur ini temen-temen ya, di Kaibo sana. Ini segini tuh cuma $10 loh. Jadi aku beli aja. Nggak tahu sih ini manis atau enggak, kok katanya sih ada bijinya gitu ya. Ini aku tadi belinya. Malam ini karena yang makan cuma aku sama nenek, jadi aku nggak masak sup juga nih teman-teman ya. Ini aku masak ikan cenggi karena nenek itu suka banget ya makan ikan. Dan ada juga Fangeman Aulatio. Ini ada hung lupa juga atau wortel ya. Tadi itu aulationya aku presto dulu teman-teman ya, karena biar nggak terlalu alat. Kalau nggak di presto itu alat banget ya. Kalau gini tuh lansia bisa makan ya karena lembut. Nenekku tuh kalau dimasakin ini wah makannya lahap banget teman-teman ya. Alhamdulillah suka sih sama masakanku. Karena aku masaknya juga makin semangat ya kalau nenek tuh makannya banyak. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau ngajakin nenek potong rambut ya, karena kemarin kan tutup ya salonnya. Tadi pagi tuh aku waktu beli sarapan, tadi aku udah ngintip sih ya salonnya itu buka teman-teman. Jadi ini aku ngajakin nenek buat potong rambut. Coba ya. 上咗6蚊樓上，6個1毫半，我哋嗰啲目標上唔到，反而咧就係回軟嘅。咁我就喂，而家你冇嘢啊？大哥喎，我啱啱剪完。哇！咩啊？OK。佢係用啲咩手段咧引你買越多越嚟越多。優惠咯，優惠咯。
有獎券咯，有嗰啲咩咯，就咯。我唔知佢賺咩錢，唔知佢點。其實一係有一個歐仔嘅，歐仔咧就採用想整暗晒嘅啲嘢，咁咪停晒咯。前幾日寫的出到參加，你出事啊，玩晒咗。又煙你記錄嘅，買咗3樣嘢。咩啊？我話包你㗎。係。拉有冇錢冇得？有。冇錢走啊！有啊！買咗3樣嘢，佢贈送咗0.4毫1優惠俾我翻我微信嗰個，即係佢打款啊，打翻4毫1啲俾你㗎。係咯，即係還贈俾你咯。啊！你要一筆嘅收款入帳0.41。你好難嘅喎，好難抗拒嘅。即係佢買咗幾多錢嘅，佢仲俾啦。有回贈俾你咯。有回贈俾你喎。你死唔死啊？你點搞咧？你點樣賺㗎？佢賺咩咧？攞咗你嘅產品，所以要分商業咯。你買咗我買咗一筆就18個9毫1啦，一個就6個，唔係6個9毫3啦，一個就13個8毫8啦。咁我都賺咩啊？跟住咪俾翻4毫1。睇下多啲，睇下多啲。係啊，睇下多啲。我之前係喺快手買嘢啊嘛，快手買嘢咧，我個侄女咧就落咗個屋企嗰個地址啊嘛，我一買快手買嘢咧，佢啲貨就運咗去嗰度嘛，我翻到
翻到屋企先攞翻出嚟。咁我而家拼多多，我喺呢度攞，唔使翻去攞。屋企樓下收工過去攞咯，攞物上樓咯，係嘛？而家唔使喺快手買嘢啦，喺拼多多買嘢。咁啊，快手要俾佢搞死佢一個客。係啊，而家淘寶，你而家聽到順豐都死啦，成到死啦，順豐都直到死啦，成到佢自己都唔喺順豐。咁冇做運動咩你？有啊，你都冇咁早啊，你早起身。即係做運動冇辦法啊，少少啦。啊，都出嚟啦！我見你，你啲做副業，見親你工都出晒嚟嘅，做得個行啊，喂行都好得，係喎辛苦，行好過跑喎，跑出都咁多喎，係啊，跑唔好，你唔好跑快咯，係啊，即係唔好跑得急，一跑得急咧，隻腳咧就會慢啲啊，跑即係會帶動腦臟健康嗰方面咧。先做運動啦，係啦，冇錯啦。點知做運動一定好，唔做運動一定唔好，呢樣係真嘅。有啲人行到80、90歲你咧，嗱你喺度操，你喺度生活先啦，90幾歲做幾人？你攞一橫三㗎，即係眼都好似盲啊，睇唔到嘢。唔夠，我嗱我次差啦，我次過啱就直接轉彎就開始嚟，我隻腳嚟，開掛，已經冇得打啦，冇㗎，糙米白米，係啊。唔係啊，嗰啲五穀啊嗰啲，但係全五穀又唔得喎，食唔落喎，冇啊！我都溝有少少白米，係啊，我啲仔都自己同全家都自己點得，揾食嘅，都係講句食慣嘅啫，其實係其實乜都係慣嘅啫，不過時間耐啲，食嗰啲咪真係食得耐啲嘅。我又覺得好食嘅喎。係，其實我好唔中意食，但係健康嘅就，哇食鬼死咁耐。慢慢嚼，慢慢嚼。你唔急得噶嘛？食嗰啲咪係。尤其是嗰啲白嗰啲黃啲人嘅。係啊，啲糙米啊，哇！但係好有益嘅。琴日先咗入貨買咗大扎，溝米，唔急收。我哋冇溝咁多啊。我喺深水埗嗰度買佢溝嘅，係嘛？我老婆唔中意。12蚊一斤。我中意自己溝。溝好嘅。係啊。佢話你翻去自己溝啲白米。係溝少少白米，俾我補充下。其實。影住咗。都係嗰種做嘅，係啊！我都過去打2次嗰啲，呢啲好啊，煲湯嘅。
Boh, Jasin. Muleng. Alhamdulillah udah selesai ya potong rambutnya, dan ini nenek lagi istirahat teman-teman ya. Sampai sini dulu ya vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya di ulang tahunnya nenek. Seperti apa ya keseruannya, tetap pantengin terus channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman ya, biar aku tambah semangat lagi bikin kontennya. Sampai jumpa besok lagi teman-teman. Bye bye, cuekin.